Taxi driver iphendula ithini mangabe kubuzwa kuthiwa kwakho usebenzaphi? Lithatha semsamo limbeke eminyango, lithatha semnyango limbeke emsamo. Okulandela kusuke sekufana nomlando. Mhlazana impilo yakho ehlisa uyofisa ukudrive lona intekisi. Impumelelo yakho mayingakwenzi ubukele phansi imisebenzi yabanye abantu ngoba mhlazana uThixo ekhetha ukukwehlisa uyoyibukela phezulu njengomabona kude waseyindaweni zokucima ukoma. Bazokutshela abangakhulanga bedla izambane likaPondo nalabo sebenezimoto ukuthi kuyini ukubaleka komuntu oshayela itekisi. Ngoba kwesikhashana uyakwazi ukuthatha impilo yakhe ayibeke entendeni esandla sakho kodwa lana yakhona futhi nonke nifike niphephile. Futhi bangcono bona. Abahlali emakhoneni bahoqa izidakamizwa balenda ukuphiwa kanti bahlakaniphile bakwazi ukusebenza bengenamsizi babe ngapha kwestelingi babalushintshi itekisi lingamile lemsebenzi elibukela phansi thina abanye siyayifisa ukuze sizokwazi ukuthi sivusele amakhaya esihlekwa ngawo mihla namalanga. Ngakho-ke bafowethu uqhubekani nenze umsebenzi omuhle noma sebenibiza ngomageza uNkulunkulu ngelinye ilanga imisebenzi yenu yoyengeza.